icyumweru cyiza cyane kuri wowe uje gukurikira amakuru y'imikino. Marsa ikaba kuri iki cyumweru igaruka ku igaruka rya shampiyona ya gihugu cya Espagne, ivuga ati La Liga yagarutse. Akaba byaraturutse kuri Pedro Sanchez, minisitiri w'intebe, ku munsi w'ejo watangazaga ko yo umupira mu gihugu cya Espagne wagaruka rwose gutera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu. La Liga tuyutsa ko izatangira ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu, ikazafungurwa na match ya Betis Sevilla ndetse na FC Sevilla, ari nako kandi Barcelone izajya kwa Mallorca mu gihe Real Madrid izakira ikipe ya Eibar. Mundo Deportivo ikaba igaragaza ko Bartomeu, perezida w'ikipe ya Barcelona, yasuye Barcelona ya football ndetse n'iya basket ku munsi w'ejo. Urabona ko bari bicaye rwose ari kugenda baganiriza, hanyuma kandi bakaba banagaruka kuri Tebas wifuza ko shampiyona igaruka ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi kikaba gikomeza ko twereka ko Barcelona mwaka wa 2017 burya mbere y'uko igura Semedo yashatse Joao Cancelo icyo gihe mu ikipe ya Valencia. Uyu musore uhagariwe na Mendes, akaba ikipe ya Barcelona bariciye $60 z'amapaundi, ibona amafaranga menshi cyane ihita yigira kuri Nelson Semedo. La Gazzetta dello Sport yo kuri iki cyumweru ikaba igaruka kuri Inter Domira, yamaze guha Cavani imyaka 3, hanyuma inamwemerera $15 z'amayero ku mwaka, dore ko izamubonera ku buntu. Akaba rero turindiriye idosiye uburyo izagenda. Ikinyamakuru Tutto Sport cyo kiragaruka kuri titre kivuga ngo Juve na Arthur begereje kumvikana. Akaba Arthur ari umwe mu basore, ari we musore ufite urufunguzo rugomba gufungura dosiye ya Millennium Pjanic yerekeza mu ikipe ya Barcelona. Tumaze iminsi tubigarukaho. Hanyuma ikinyamakuru L'Equipe kigaruka kuri La Liga yagarutse cyangwa se igomba kugaruka ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma kandi kikaba kigaruka kwigarukana none rya Bundesliga, kivuga rwose kuri performance z'abasore babo bari mu ikipe ya Bayern Munich, karimo Benjamin Pavard, Luka Hernandez, Kingsley Coman ndetse na Michel Cuisance. Ikinyamakuru kandi L'Equipe kikaba gikomeza kivuga ko ikipe ya Paris ishaka kugumana Mauro Icardi, ikishyura release clause ye ya $70 ariko bashaka ko Inter igabanya, mu gihe kandi kinerekana ko Cavani ari hafi kumvikana n'ikipe ya Inter Domira. Ikinyamakuru The Sun kikaba kigaruka muri iki cyumweru cyerekana ko abafana ba Liverpool uyu munsi biteguye kuza gukurikirana Timo Werner. Uyu nguyu Owen Hargreaves akaramwise Torres mushyashya. The Sun kandi kabikomeza yerekana ko Liverpool iri gushaka Adama Traore, mu gihe Wolverhampton imwifuzamo $60 z'amapaundi nizo Liverpool yakishyura. Project Restart bakaba bamaze gupima bwa kabiri, ku mugoroba bakaba bagaragaje ibipimo bya kabiri, abantu bageze kuri 996 bamaze gupima, hanyuma bakaba basanze babiri bo mu makaraba abiri atandukanye baranduye. Mu gihe Tom Clever avuga kandi kuri Restart Project, avuga ati rwose uku gupima hakaboneka abandi babiri, biragaragaza ko rwose niba namuka bagiye gupima bakabona abandi banduye rwose byahita bishyira hasi ndetse bikagaragaza no gutsindwa ku iyi Project Restart, bakaba babyihorera. Icyo gitekerezo cye Tom Clever kandi akaba agaruka avuga ati ikipe ya Watford niramuka imanutse ntihazagira n'umwe babiterekaho, akazaba ari amakosa y'abakinnyi. Tukivuga kandi kuri Project Restart, umutoza Brendan Rodgers ari mu batoza bifuza ko nibura iki gihe cya Premier League cyakongerwaho gutangira mu matariki 19 ikaba yatangira mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba gikomeza cyerekana ko all time top scorer w'ikipe ya Manchester City Sergio Kun Aguero, akaba umwagenti yamaze gutangaza ko azaguma mu ikipe ya Manchester City kugera mu mwaka wa 2021 nubwo Man City bayihana ibihano by'imyaka 2 itemerewe gukina amarushanwa ku mugabane Burayi. Kai Havertz arashakishwa na Manchester zombi, agashakishwa na Liverpool, Chelsea ndetse na Barcelona. Uyu musore igiciro cye ni $70 z'amapaundi. Babimubashijeho ni mugoroba ubwo yaramaze gutsinda ibitego 2 muri match kipe ye ya Bayern Leverkusen, yamaze gutsinda ibitego 3-1, akaba yaratsinzemo ibitego 2. Umusore babimubashijeho yanze kugira icyo bitangazaho na kimwe. Yitwa Leandro De Sabato, akaba ari umutoza w'agateganyo w'ikipe ya Estudiantes, akaba avuga ati namaze kuvugana na Marcos Rojo, ati tukaba twifuza ko yaguma hangaha kandi nawe arishimye rwose, arifuza kuguma hangaha mu gihugu cya Argentine. Ngo Man United rero ushobora kuba igiye gutakaza uyu musore aguma Marcos Rojo yigumira mu gihugu cya Argentine. Manchester United kandi iracyari gushaka Saúl Ñíguez, ikipe ya Atletico ati ni $70 z'amapaundi. Man United kandi ikaba ishaka umwana muto cyane ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso, akaba yitwa Nuno Mendes, akaba ari umusore w'ikipe ya Sporting Club de Portugal. Uyu nguyu akaba huje umwagent na Bruno Fernandes. Aubameyang yamaze gusenya amasezerano na F1 Vacho, akaba ari ya mikino yo gukinira kuri computer. Akaba rero uyu munsi afite match, akaba abantu benshi bategereje kuza kureba kabisa atirana na Norris muri Monaco Grand Prix, ariko ni Vacho. Jezi ya gatatu ya Manchester City komeje kugenda ivugisha abantu magambo menshi cyane kabisa, noneho hakaba hagiye hanze amavideo ayigaragaza neza rwose. Urabona ko aya mafoto ari menshi cyane ari kugenda yigaragaza.
Arsenal ikaba ifite amahitamo yo gufata umukinnyi umwe muri aba ngaba: Justin Kluivert, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini ndetse na Carles Perez. Siga muri comment aho ngaho hasi kabisa umbwire nuhe mukinnyi wo wumva ko Arsenal yafata muri aba ngaba kugira ngo akorane swap na Mkhitaryan ugomba kwerekeza mu ikipe ya Roma cyangwa se kuyigumamo. Comment yawe rero isigaho ngaho hasi, hanyuma ku munsi w'ejo comment zawe nzaba nyigarukaho. Ed Mubaraka, kimwero cyiza cyane kuri mwese.